Boom. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu duumbe Mwenyezi Mungu ikimjuha wanono mshulwa wanono hu hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yajailie haini bahanu waluma na mkomori rahunu Faransa romala ni honti pia. Mwenyezi Mungu ya wahifadhi ya rejailie heri na baraka na unono na suiha rasi rezefami za hatu. Mwenyezi Mungu ya hifadhi o ummatu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shahuwa na damu wapeu. Mwenyezi Mungu yarijailie heri na baraka na mvu na suiha hasonsi pia yeulu mwade. Mwenyezi Mungu ambe unono yeulu haruma tambu zilawe, yeulu haruma susi zilawe, haukaya ngarjo ya ukaya hun duniani ngabo mitihani minji shayedu wakati ya kaubidi hasonsi pia haini mwanadamu mzima ya kanebeshelea la udojua ya ukaya tija nganjolawa ntina wakati mwinji wa ulata wakati kao le usiku wa juma usiku mfubi ardite na usiku wa hazi rombo. Mwenyezi Mungu ya rijali her na baraka wi sali anzima ye message kado lonyo karna ulata wakati mwinji garjonja mwe message sharaha ye message kado lonyo nimlo Facebook na mtapote metezekeli mpreze GM ye message lonyo ya mzaza hatu ya zaya wana wararu e mwana ye mzima ye mwana mme ngena dans le na mwishe ngena dans le 39 ans bientôt 40 ans o wano wa ili ye mzime mwana mshe hafio barini hakanzaje hunu Faransa ihondi ho ye mwana mme ya vila ya waswili ye mtite mwana mshe hakanza ya vila yaje raili ola mwana mme baada ikaubidi ya waswili hunu haja haduwaze fami haduwaza mzaza hahe ola mzaze watsanganya ze ani watsanganya ye mihono amfami ili wabehe mwanamshe baada mwanamshe ijomkinishiha hauka mwanamshe yamba mrumshe de mwanzatumo mwanamshe uo hende hafio barini wabaki harumwa msuiba yabakisha na mwanamshe mzima na mzaze hula komori ola bwana ola kajaparo hafila na mzaza hahe kajaparo henda ya unamzaza hahe raya ngosi kwa mwanamshahe ya hafa na halola mwanamshe mjini hawa mji mzima ndo ya mlola halola mwanamshe wa mji mzima haduwa za mzaza hahe mwanamshahe hafu hobarini kajenda ya unamzaza hahe kado tuna mzaza hahe wabuha daika hunu Faransa yani mzaze mwanzano mzaza hahe ikao mumjini hende harenge mzaze ola baada mzaze hakana lahuli ya nahamu na ngozi nji baada mwana hahe mwana menge hunu Faransa kado mtunda baada mwana hahe mwana mshe hafuho barini hende hamrenge ujahu na jafanya wanaswa hajiviwa baada mwanzano hende mfanyo msafara shaha jahu na watatue ngondo zahe tialebani rahe mwana hahe ye jamona na ngwansho paro waidi rahe mwana hahe jenda ya mona rahaye mrumshe wahe mwana hahe jenda ya mona ikawa wei mwana aranti mzaza hahe ngasina 7 a 8 ans kajenda ya mzaza hahe baada mzazi haja kajasa komore da mona ngarjo jarmo suje gamjoka ye eshababi wei ye mrumsha hahe antolazibui ye antolazibui gamjoka ya je le considère comme des cafards hakaya mliatoro kumzaza hahe ya tuwafila na mzaza hahe c'est moustique lo kafar wote mla jukushida fanyi hatamazi zemvuza hahe kabida zone sokaya hunlele hunzaya hunlele ti wasuliba nunibaza bo mzaza ntina huvuriza ngamjoja harmo message ya raja jarmo message ya he mzaza hatu ngarmwambiani ukaya ntina uza humwambiani humpara ni hanyo tipia le 6 décembre inshallah umra wabasha mzeji baba yani lumra wa hangu garin paraoni haruma torabu yani concert hunu magalo le 6 décembre ho jimlifu wa komodonti pia
hamaendeleo ya mraya ranzojele yafanye moroni hubasha mzeji baba ikao yemiji hatu ne miraya hatu ikanti haufanya za ufanya ili yemiraya hatu basauhe yemiji hatu basauhe wa alaikum salam uliati emiji hatu basauhe emiji hatu basauhe nane miraya garmlala kwa ni hanyo tipia le 6 décembre no magalon harmo mraya wa mzeji baba ikao basha garfanyao sabuho hawa nada moti pia ho jimlu fa ho komoron tipa garmla likaoni hauka karjale wa gouvernement karjale wa mikonti ya he ze mikowani ili warisaidi shanda si hawasi delko fanya mijihatu mijihatu kangyo na sura ne miraya do wa manga garmparon hanyo tipia le 6 décembre harmo mraya wa mzeji baba hunu magalo ho kangari mpara ni kadumla wa mzeji baba ihobasha mzeji baba ngari mpara na hanyo tipia hezen sabwe joka na mastari wenji na wenji wanwaja mangal check modemu na wao bahata mdafanano wasaya ngarjongwa joka yabo wenji na wenji wajoka yabo mje rimiliane rishangiliane haini mjano msanda wahahe nana wa wenji kao watujoka ukayarjo wa beshea ye zebendoner ilwa participe na wara wa beshe ngari mpara ni le 6 décembre harmwa ela salia magalon etwarabu ya besha mzeji baba ikaongari fanya au ili rendela ngezo mraya au kahaini ya samoroni ya biro besha ngone helo mraya uliyo ngari mpara ni hanyo tipa inshallah ishaba que il faut tu azala sumani mi sisi yuko wa mwanadamu wahala kalma tu de korengaro rentsi cinéma ne il faut tu azala sumani je suis qui pour tu azali je suis qui D'aller commenter là où on doit haki wadongo puwa na uweha na wakaudia parce que moi je suis pas là gamjoka ya mzadzangu hanlele hanisomesa hanivihamanga watsina namna ya ukaya gouvernement de la mzadzangu je suis pas là s'il vous plaît azali je m'en bats le cul mzadzangu hanlele hanzaya hansomesa watsina daula ya boli nsena ujabano wale gouvernement depuis à l'époque jusqu'à maintenant kabati gouvernement kosikini ya mkomor ya bonsena ujabano bamba azali ya na nswamba yafe malaika wa benawe baho ni mtwande mihir yokore ngaroho Mwenyezi Mungu na la kalmauti shatsidami ya pa e moment njo suhete mwanadamu yafe mitido wanadamu ko habeba tan watukufu ngarjor mwezi sujet za hak rajajar mwezi sujet non, tes Facebook on est déchargé en 20% que tu me dis ninja que donner des directs. Nyezi munarja li hirna baraka inshallah. Ya rani ki musomema na hirinje musoma ze fami. Wimpeta je suis pas quelqu'un que je vais dire nguna jali mduka da yafi. Nyezi munarja mdu mimiti dada. Je suis pas bête. Ngamjoka haina dua wayumba bomana damu. E malaika hamba nazi uhunre. Wenjwa jwanza azaliende. Azali utsongo wadzia. Je sais pas moi quand efe hangu ngejoka namnaji na rende na hata shanti mombela duambi Mwenyezi Mungu mtamani je suis pas dedans yesi de onliso yesi de onuso yesi de unikomaesha yabo ya pa moment que je vais dire Mwenyezi Mungu ngazali n'importe quoi je suis qui yokabe Mwenyezi Mungu ngazali gujo mlongo kata joka utamani sharike na ujakara kozia tula mumido je suis pas là pour la politique fantôme. Parce que madame Mwenyezi Mungu ya rema mbuda rasimara yanga siwapeu azalinge wapeu ya gouvernement ngi wapeu wasi hawasilimiliana na hasharu malaoni hatu kabati anzao ne mwanyanya kabati anzao ne fami ejilo banu zoti pia de maraya Mwenyezi Mungu areliara isimui raili wasinga siwai watukufu ngado harmo sujet wakati kao ya telefoni fanyao ya direct le Facebook ngi 20%. Merci beaucoup, nouveau Balthazar. Désolé si je pas. Ah, nouveau Balthazar. Nyezimuna Uponeshar. Utikeja Balthazar. Watukufu ngando harmo message direct. Raha, ye téléphone. Wa alaikum salam. Boum, Abdallah Malek. Bonjour, Mwana Larura. Zalhata Suleiman, alaikum salam. Mwanadamu ikawa mnifanyezo komanta nyoti pia ni mruti mlalika yese torabu zensabuho za hele 6 arme salia magalon za humrani hangu hubasha mlalika ni nyoti pia haini mlugene bendoneria hea haini mlanone se mahabahe ne zenyanzo za yanandishe turam gami partant ni beshe bendoner watukufu Mwenyezi Mungu nalike khatima njema inshallah nike mwisomema inu message il est trop fort nirongoza mjomba tsoi ya diwa za ledanzila mzaze mnyuza ya mwana
yadiwa za ukaya mzazahe hasufre ho mzaya yadiwa za ya ukaya mrumsheho kamziro ila hamba hufana ukanamu no wazaza hatu warangeze riski ngwaza yao wajua ya ukaya yenzia ya ujana mwana inunzia ikao yonziro inu mirakule somwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu gujano hata wazaza hatu warizaya wazaze wenji wasufre zedu wazao pia waziomba warilele rikewa na mauduru wasitiri mfikiri ukaya mzazi wa mwana ngugarde grossesse ya emwa panda souffrance na tambu na urabiha na souffrance atujwa ulala hadingo au hauso ili wariza jeru warandenai wazaza hatungwari warizaya warilele ili jeru walele ruanzize. Merci beaucoup Farda. Waisha babi ulohu nufaranta ikao havilimaro kuhuja nufaranta ngasina 7 a 8 ans rangu wakati ya wasulu nufaranta ngasina 7 a 8 ans mzazahe mwenye humza wede mwanamme ya mzaya waiche ye mzazi haza wana wa shwara ye mwanamme wenge na 39 bientôt 40 ans ye mwanamshe uwe mzima hafo barini ze bahari za Maroko hakana wakataka upashia hakana 28 ans rangu wakati mwanamshe ya hafanga sina 2 ans mahamili ye mzazi we hafanyani za ufanya hatuwe mwanahe mwanamme ujahu nufaranta mwanamme hapashia yabo hopashia hapashilia mzaza hahe nanu wanasho hahe haukaya yedi abidalezo wanasho hahe hajahadi waza mzaza hahe halola mwanamshe wa mji mzima na mwishienro halola mwanamshe wa mji mzima wa mji mzima dene mrumsha hahe mzazi hajibiwa baade mwanahe mwanamme hahundudaika waziona maji mwanamshe mwa mjini shasi mwanamshe mjeni izo dizo wazazi wanju wako ujitrompe wafikiro kaya banu yemwa mjini de mwanza faida waduwaza ka mjeni ufaidisha shazinu pia buwazaze nyuhanzu wana hanyu wajua lolo mijini hanyu na buwa na hanyu wasia walola wajenu wanika maisha wawafainia wei halola mwa mjini mzaze wahimidi ya washukuria wabeze dhahabu wabihaze mali mwana wajalole mwanamshe mwa mjini mwanamshe mwa mjini hasiabo hamsasanya hamtuya harma sardini hamferme katuba mzazahe mbahindu katutunda mzazaha kajapara hafilana mzazaha yekadu para mzazaha na we dhahabu ya kaulole mwanamshe mwa mjini unufaransa yabiha mzazahe nwanashoha haruma maha ya kimizi mitsanu mahasita huida yeshababi wa yaduaza mzazaha yatotunda mzazaha mzaze hende hata wahundu ya ukaya olade mwanamme rembe hakatsuri tunda vomier fanye namna woi mwanashe wahe mwanamshe rimbahize ula mzaze hapara hanjahani banu waunjia hatsa hamali habahize mwanamshe ya kane 28 ans 26 ans besede lilo 26 ans 27 ans habahiza mwanamshe haroha rangu hafanga sina 2 ans hafiyo barini danda havehe mwanamme hajahalola halola mwanamshe mwa mjini wa mji mzima mwanamshe na hambalilia zelinyi haukaga jwamba di mwanamshe di hambalila zelinyi mwanamshe di hambalila zelinyi hambalila hanyigangi hamsasanya mapapie rogo hindu ya mdomina haukanyi wanawashe mjansi haukahunu Faransa nyinyi di wandu mkaushili wa harmeda ula Faransa nyinyi di wanza haki harmeda ula Faransa gamrende wandu wa mahanyu nayi gamtsimba ombi au niveau ya he Faransa hauha masahili on sait jamais yija banda ula hadi waza mzazaha katupara mzazaha ula mzazi wajuha wapara wazima wabahiza habahize mwanamshe mwanamshe henda baki Maroko bade mwanamme habili Maroko hajadi waze fami gasina 2 rango siku ya hafa gasina mahamili rango siku ya mwanamshe ya hafa bade mwanamshe hafu Maroko yemeri yuroro wajua ki mwanamshahe hafu kajenda komole nda sulaje mzaza hae kajasa komole nda ya sulaje mzaza hae shahata mzaza hae kajampara ya njutlangani kajapara mzaza hae ya mrumshedi ya ese ya fanya umanteuse ya para mzaze komkwa bala hata biha ngu tabi ya pare mzaze bala huka upara mzaze mruma humtesheye hauka ya izoandi sosoma mrumme kujaka mpara hamahaba
ola mzaze hasiwani lahulia na hamu ye mwanahe mwana memzima ulo hunumanga sasinga sina 7 à 8 ans katsumpara kajampara kajamtunda uhafani mwana mshohahe wambeba mzima mzaze mzima kajapara mzazahe kajasakomori rangosuki ya jafaransa kajaparo sakomori ye mrumshede ukousia na weka hasihi ye kado tunda mrumshamza ye kado tunda mzazahe mrumme abasari zambao le pire c'est quoi o dziro tsindisa pira hizo na zensi bavuni mzaze gena mwanzani wahe wadunga na rangu alepoko zimtabisha ubanda hajwaka ye mwanzani wangu ye mwanaha ye mwana mme gehunu faransa kajaparo henda na halo la mwana mshomo mjini na nifanye tupu tu hatanrenge mwanzani wangu ya jehunu mangaja fanywa na treatment ruone ukaya ye mwanaha ya kutonjuja imani mwanamshe mjini wa mji mzima wenye mjiga mjo hadisini ambao wa mji mzima hasi yabo ha prepare bergema njema ha prepare bergema ya kanjema hasi iliende arege mzaze ula ujahon ye mzaze hatune visa haja womanzani wahe ye mwana hajujwa uzifanya na wo hazanga sina 7 à 8 ans ye kado tunda mzazahe mwenye humzaya ye kado afila na mzazahe mwenye humzaya ye mwana mshahe hafu maroku kajapara mzazahe ya jotlangani habaibulwa ne manga ye mrumsha hambaibu nsuju hambaibu ha Burundi hambaibu ha Masahiri ye banundo umanga bada nyawashe nyide wenye haki humsasanya na mnaje ola mzaze hawasuluhunu manga badala ya mahamfukari ya tsone mwana hahe ya tuishe mwana hahe na abo hakaulele mwana mshemo mjini hao ye mzazedi ya behe dhahabu denu wana shoha haja hafiwa ni mwana mshoha wa mbebe mzima mzaze mzima Maroko kajapara mzazaha ya jotlangani habaye hanyo ya mparade mrumshe na ila huka humpara hao mteshea ola mzaze hawa suluhunu Faransa abasar zambao haruma dans une semaine à 2 semaines il va retourner aux Comores et ya kaurenge mzaze ula ujahunu wa imanzani wahe mjini mzaze bani hai zimtabisha wanaukaya na nifanyeni hurenge ujehunu je ufanye wanaswa bahajwa ukaya ye manzani wahe mzazahe mwana woi mzazahe lekalbo shilinu giharuma lahuli ya bade hafiwani mwana mshe giharuma lahuli ya bade mwana hahe hamenyu ya akili katufila na mzaze haji gaspi afanye tu pour tu ya jitole harenge mzaze ujahunu giharuma swa ye mzaze hapare mwana katujusa ye mzaze hapare mrumshe katujusa mimi dena pare mrumshembe si yatuka ujoye numero ya raru pasuga mina numero nraru ya nreponde na ba mituramu na mrongoza na mwambe ukaya eske wo binadamu ukane mrumme ya mzazahe ya jehunu ya kikeli ya mzaze ukane mrumme mzazahe ya jehunu ya kikeli ya mzazahe wewe nguhuparo kutujusa kajarila hakangujo subhanallah hajumlaha ninanyika mdomtunda hajumlaha ni nyani kamda fili hanaye hawasuli ngwanzaone mwana hai dizo ye mrumshe wa he mwana hai kajede ya unamzaze ye mwana wa ye mwana mme kajede ya unamzaze hai Mwenyezi Mungu nalipone shari dizo mzaze tso nguso zahe haukange namna mwanamshe mzima de mbaki ya ulohula hardinga mambo sasa ya ye mwanzani wa ya kaurenga mzaze hujahunu nge player nge mwanamshoha hujahunu nge plete na nge mwana mshoho jahon ye message ga murongozo bo jindu tso ujua ye souffrance ya mzaze ulo hamili ya souffre pendant 9 mois za grossesse we mwana mhuwa hahe mzaza haho wa mransi pendant 7 à 8 ans wamenyi wa akili ni mwana mshe ulo na Burundi sex zilo ham public zi partage wao haukaya ze sex za huwa nasho aklo wenji zingizo harma zelezo yudi ya hubeba isa yudi ya humenya akili mzazaho mwenye uhuzaya humturuku hata wasuluhunu Faransa kutia mpara kujeda waona yedi hatangi obligatoire mzazi ya César hafanya zeso yani hafanya ze traitement rika habono rika kajabona shangu soza yemana kauna biahiri ili nionekano hurongoza haukaya mzazi na rendo bi hata mzazi na rendo bi hata kauno bizamana mzazi kauno bizamana ya Rabbi ye mzazi ikabidi ambi alhamdulillah katushinda ye mzazi ikabidi ambi ukaya ya Latif Mwenyezi Mungu weitimana mpinise ne tabu ya mzazi ne souffrance ya mzazi mama hao katushinda ya turuku
hanikaze namna njo urongoza ne uelewe wende wamone si upale mndu mshahudi arenga lishindana harungweni ya kahanza ngamdilitse na nuhambi avant qu'il soit trop tard kutujwa mama hao yule wahunu hasaza heta ya hinge joka yaje reli haja sur place kuja hunda namna ya wenda wauna mzazaho komori we mwana mshaho ya fobarini kuja para mzazaho wa mtunda mzazi mwanzanu wahe mnyezi munajaze heri mzaza ulongu Faransa yakaonesa kanima beni ya ukaya hewe mrujua mwana watu mza ya hahufai mrututsa hifami yaho hahufai mimi turamu mbebe hangu wo Mfaransa ngamjorditsi na nimwabieni mbebe hangu yanza ya mimi wo Mfaransa wo France fantomu ge hunumanga mzaza mbebe hangu yanza yeti liandrega uja hunu Faransa mbebe hangu yanza ya ge hunu Faransa yekaja umi mwana Mfaransa mwana Mfaransa jebo tula mwana kujonda ze papier za mzaza mbebe ha oui mimi mwana Mfaransa Hokaya ye pleno ya hae, le de le dina la hindi le nrumia. Ye hau deklar kaja u deklar nsuma bia ni wahezero hombi. Ye hudungu zedo sa kuja zidunga nsuma bia ni kati zidunga unga mzanzo msuzanza. Shaye yinja mfai kaja nifai wudi mbebe yanzaya. Wauna wahunramana ni wahunraumana waungwa uwenji hunumanga. Wangwa hunumanga uwanifai yo mimi turamu uwananza o mimi turamu haukama turamu gekomoro yabodo mabia ni ya ukaya mruju wa hazaya klunda kakalifai mru nana dezahe mzaze woyi ya zaya mwana ya mlela ya huza yafanya hani za ufanya ya mriga ujahunu Faransa ya mbeha Faransa ndizo ya jaheleli ya nuhusi ya mrumshe dezode bo mwanamshe wewe nuhusi jeli kega bwana washe nuhusi ibazanyu menyo onro mahanyu zankili mwamenyeze servo mwanike makiltasi na wasasanya mwaturukuye famiza hao njara mujo hambaze suje zaho wanaume wajiransi hauredanai wanrwasha hao hauredanai ze yani haudiwaza ze fariza torturu wanrwasha hao mujo uzamba ezale uzahanyu wanrwasha hamada ni merito mra jahannama ikaubidi wewe bo mwanamshe wewe ujuhe wende waone belmeri wa hao baada kamjaka umtaga mjaka wafili hanaye na mdojo ukaya mzazi ya zayamru wikabadiliha matura mumaudu ikahafu mnyezi muna mwensatani wadzimano wajaze mkane mumaja na domonti shawallahi kama nakahuja hamama matura muse impossible mruna nanzi hata shaka batujo uja hamama maturamu c'est impossible wanyanyana wakiyabo wananze wafanje shama maturamu non kadna ujo remplacer ha pourquoi bo cinéma mwana mehamadawe mzaza haongu sozahi badala ya mahamfukare mahaminani watu paro afilhanaye ye mwanyanyi mwanamshi yanze yafanywa msafara emane mwanamshi akanza fanywa msafara nda fiyo barini dabu wadiwa za mzaza hao watu kwa uhafili hanao waunukaya ngwafanyao hata za ufanya ni wadeplase mwanamshe dawe wahuduwaze mwanamsho dawe wahuduwaze fami we mwanamsho hao haba hizi wahenda fia Maroko hata basa wewe ngawe yabo sevre mzaza hao harengwa ni manzani mwanamshe bani hae ni ya mrega ujaunu Faransa ili ajatwe mbabize hamu ili ajafanyi wanasu ni ajwa huo na we mwana ha mzaza hao ya wasuli hunutwe ngulo jeyendeza watina kaha huono maskini watu ujua zendoso za mzaze nemezishenda ya mzaze nesufrasi ya mzaze mwanamshi hamadawe ulone mwana wangu wamdomine hamalala wamdomine ha position wamdomine ha uremo nsujwa banu ngo mtsonzoje nsujwa ngo mkomeyoje nsujwa yo position hinrumnikao nsujwa ngo mnikoshadingo yeshinu desha menya nkili shaga mjuka ya mzaze kafanyisia mezishenda ya mzaze ya apporte dans son ventre pendant souffrance et de souffrance mwanamshi hamandawe walolo wazaya kuture sante kuturambua kutujua ya ukaye mzaze wo hasufre zetambuzi wona obanda ukauza yabo mwanamshe wewe kutusanteshe ikoza shahe mzaze wo za mwanamme wewe oui mwanamme yatumizi dans les 39 ans à 40 ans il a osé de négliger sa maman depuis qu'il est venu en France alors que c'est sa maman qui a fait tout pour lui de venir en France. Là maintenant tu as ta vie, tu as tout ce qu'il faut, t'as oublié ta propre maman.
T'as oublié ta propre maman. Quand on dit maman, nos mamans, c'est nos sacrés. C'est nos sacrés. Alors que tu as une goronti mzaza, on dit zongu soza he komor. La hojeda wa mtunda wa mona hembato. Haunwe bahati mkomori mwomjini. Nkoma biani di mkwaba de mwomjini na mwomjini. Wei mwanamshe mwomjini. Na mwanamme mwomjini. Olu ya udunga hate mrumaha. Ya nze famia. Shani wanawashe mjansi kandi mwanzo tumo la hafula. Nide mwanzo tumo la hafula. Shale tumo linu la heze la kafu. Neze femmes seules. Neze marizo hando mahanyu madhulumu. Gajo comme rwa jahannama zimbise ni haina mwanamshe watabia hamada inu. Haina mwanamshe watabia hamadiyo. Mnyezi muna jelize mali zinu zimbiseni. Zihunre maana. Hizi baraka za mguna mtume. Uwana hanyu wa mredeni mbi jeli bwana wa yardu mzaza henai. Ya Latif. Eski gamuna uyenze nosoza mzaza weturam. Ye mwanangu anturu kungasina maha mina ni mangfukar. Ye mwanamshahe hafu. Maroko. Kajani para. Kajaja komori. Negi na papie. Ni hundre mrani rangi ujangu nufaransa. Njenke unufaransa. Rimpari katsujusa. Wanruwa mpari katsujusa. Ye mrumshe kajenda. Ye nabo gwenshio pari. Gwenshio pari mzadzenge pari. Liho hema zanwa ya mrega ujahunu. Ye mwanange pari dene mrumshe ya Latif. Subhanallah. Maskini utsoujua. Ledenzila mzazi. Sabonyi wana washimza yao. Sabonyi wana washimza yao majene. Msoure sante ikoza shanofuma. Yenye mza yao nika msante tambu. Yenye mza yao base generation mza yao. Nyuzaya avec nyuzaya na udoteha. Heni uzayo utowe mwana. Uzayo yani yo lila. Yo shemeza ani. Yo hamba makalima ya Mwenyezi Mungu muhifadhi. Est-ce que comme tu sentais chez Koza Shamzaze? Est-ce que comme tu le sentais, je ne fais pas de grossesse, de souffrance? Est-ce que Zetambu, Zaurabi Hani Kamzono? Est-ce que Nini Kamramboua? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes méchant à ce point? Zaman Nuna Swagumaringon Roma Hanumari Dama esclave. Botula winga mzambo. Eza mwana mshemumanidia, eza mwana memumanidia. Mredi hawa na washima fantomu nusia hanyu. Wangoma hanyu muasasanya. Mwafanya masahili na nyigangi. Mwamenye zesprit. Waduaza zifami zao. Yengu honsukaya wallahi shababi woi. Hajou néglige mzazae pour rien. A n'importe. Daiki haka mlevi madzi. Haka uka konziani. Haka ulalonziani. Hajou kana mbabi sora ya mzaze. Est-ce que vous voyez comment si j'ai pas entendu ma maturam un seul jour comment je ressens? Ni ujue hili nkoka kanje shemzaza angu siku nzima. Hili nkoka ya mimi. Eba nuze esprit zote sawa. Eba nuze sentima za nuze nila. Gamhame bo shababi wewe. Wallah. Mzaza wabakishina yu semena 2 semaines gusoza. Et comme mzaza hoka kujeda wa mwana ngujusazahe avec des chagrins. Gujusazahe hamsuiba. Genom suba himana mshohaho ya fia Maroko banda guja kaudo watunda. Genom suba rangosi kwa jafaransa arlona 6 mois, arlona 7 mois awutuma watuparwa bambahinda. Genom suba banda jahunu hafanya tretima kujenda wa mwona. Eka mzazaho hasi komor. Wallahi na Mwenyezi Mungu kujenda wa mwona. Rawe, remrumshaha. Rowana ngamju wafishe haukaya mrede hamashani haswasada ubo mrumshe tiparofanya suje banu ya mzaze emwanahe hamrege ujahunu mwanamme hakaba kwa hemrumshe kajashida fanya emwa ukelke mwa emrumshe mabia emrume ukaya no mzazaha hokatula wa ukohoa mzaza no kakashe vraiment ça fait mal et wana kwa tula mbaru normal aswa mzazaha na bala rege mzazaha ya jafanya traitement ika oblige ye mwanamme ya mzazaha dahoni bahari mrumshe katujibiwa bahari mzaze kudongo kohoa ye mzaze akaurongwa ni mrumba jina ya mheberge nisi yabo nifanye message nitsahe mndu arange mzaze la mheberge ya mheberge ye mzaze la abasal zamba hasinge nge hokomoro ye mwana hahe hamvuliza be mndu mshamwambia tu mzaze ho ndani subhanallah yo hadisi na parole ya baba Nuhad maskini watu du valeur ya mzaze. Est-ce que vous savez le 9 mois de grossesse de nos mamans? Est-ce que vous avez le cœur ya ujua ukaya grossesse ya 9 mois ya mzaza mru panuna yamba mwana mekado kamziro saspure kature sante shanyi wanawashe mza yao ni unuweza kama mwanamshe ujua ufai kozani mwanamshe ujua ufana grossesse na wenji wafu
Est-ce que comme doit ça aux étapes mzaze yeba de 1 mois de grossesse à 2 mois 3 mois ye souffrance ne maravilla ne soukos jusqu'à ce qu'elle avoir 4 mois 5 mois avec des tambous la pitalina hula katujou la auso wadingo yeba de wasuli 7 mois ye mwana déjà bien makode na madaru hombani yeba de wasuli 8 mois mzaze sodomba ya rabbi nivukishe damini mna mwana woi yaji ya kezio na maji yaji ya nlele ni mlele Mwenyezi Mungu jali mwana woi nivuke damini mwana izo dezedu wazaza kwa korombelea hata wajuarizaye rike wa ubaharwa kwa jarivuriza rajoliwani makwenzu kwa jarivuriza rajoliwani rajonjilwani nyansu na mabibi shawari zingara wari apporte wari lele hata rije wa 1 na 2 ans rende likoli juma watabisha mama kwa hata wari lise wari trekush wari somese hata ruasuli wa ujalikoli ruasuli wa universite mria kane akili ya duaze mzaza mwenye umza ya Rabbi mria kane akili ya duaze mzaza hahe mwenye humzaya ya hulela na tambu na souffrance ya hubaiza ujamanga ili mje mfanye tu pour tu hata mwatowe mihono tingoni hata mwalele mbugu jomanga bebe iswani mwanamshe bwibwili Mouya Djemenua Kelini Madame Chiwoudi Wazimzao. Est-ce qu'il y a une femme qui va être. Il y a une femme dans ce bas monde dialogue Kadana Maturam. Kajaja Kanahuja. Kajaja Kanahuja. Ndjotawan ke célibataire définitif. Et quand il passe à Mrouchen Jom le Makim Zazangu respect. Iyo hamba toalaka. Gerabe ho huzia tibem Zazahomba hengo. Yamba aljannatu tahta aqdamil ummahati. Yempepo ngiyotsi ni mwazazi warizaya. Howitsa haje mwanze, umanzize, umlongozengo, umbahari, umfariye, umtunde yehuli kujala. Mama sabu savai sante. Iyo dembebu hotsa hamzaza weravi. Jusqu'à maintenant jengamwe sheleyo. Usiku natwa mzangu matsozi. Ika je regrette jusqu'à maintenant. Si comme tu t'as qu'à déranger koko hangu. Haukaya ce moment-là, à peu près skananogoza 12 à 13 ans. Si njaka ulenga kama tula mudianza. Koko hangu duna comme considérer maman. Koko tula manugwa mjo pia hele dina la mshemka ya hubasha. Hele dina la mshemka ya hubasha. Kabati mbutojwa koko hangu. Tuunu heda kaura koko hangu mahiyo. Si jusabo tile mama hangu gyo jaraha jusqu'à maintenant. Miombe Mwenyezi Mungu yanisamihi lebwana mama hangu makati yao na kaminuri yanisamihi jusqu'à maintenant na balaska umre makaya hakaura koko hangu mahiyo j'ai pas aimé ngi wakati unamre makoko hangu akajana bibala hureme ulade ya huza ya bamikoko aho yo wango tipio bashangwa joka koko hangu Ouaka sacré de ma part. Parce que ben kinga bwa mzeji baba bo place ngarba buhao. Haisha mnaki yoturambi hajaja tunduka ula tsidami gamulawa. Hau haisha ngambabuho henda tunduka ula tsidami nsumana na wangu. Wodi aka sécurité wangu koko hangu. Harmumra ya wabash na sukatsula warangu mtit. Hau tutulma rangu mtit. Hau kaya hangu juli hani ho hele kiola hele jila hai botura urenge mafa. Oui, tinenge mafa koko hangu. Hau koko hangu wajaka udokil. S'il vous plaît. Ça c'est le jour que j'ai fait mal à ma mère. Namis kaminori jusqu'à maintenant mwaba Mwenyezi Mungu ansame. Narikira vilanzwa zazatu s'il vous plaît. Mruna profito wakatika mzaza mruka jafa mria mwanzize. Mruna profito wakatika mzaza mrunge yabo mrafanyeza ufanya tamzaza yake kontante. Nari profite wenji na wenji wazaza hawafu. Wajuanza kwa zaza ngona mungo wagateo. Ngo wanzao. Izo zonsi pia ni mru ani wenji walobanu. Wajuabe wallahi ya Rabbi. Eka mzaza ngwa kana mwenjumbiha maka, njumbiha heji, njumanziza njumtukuza. Kamkara vinyu wanadamu msojo valori ya mzazi. Mwatahara huwa zazanyu ojafa. Na hambia webo shababi fantomu dabali tuna akili jinru. Ulo hate hunduniani. Wallahu mrajana mauhakia. Dawene mrumshaha ho fantomu. Na beke mrumshaha ho menye akili. Ye mrumshaha ho yetikari hana mzazaho. Mzazaho 1000 fois 100%.
qui est très important de ta vie, plus que ta femme diabolique, ikaudia humenya akili, mzaza haho kujamona panda 7 à 8 ans, haja hunu Faransa harangwani manzano wa hembela ujahunu, haja ngufanya traitement, mzaza haho para ili ya huone, hata kutsweda wa mona, ye mrumsheka agenda, nguha ani ika oblige ya josoni mwangu, ni hupare tu hupara kujaishia, tipare mrumsha wa anreponda na bia n'importe quoi, abasar zaba mzaza hungu jo sazahe komorda mpe de temps. Ese ngoju ya ukaya ngoju kana muotena nyezi ngoju muhansi na muhata hadi wazazi hangu na mlujo ukaya mlujo uzaya mwana harandi hashetani harandi handwi sawa ni mwana wei harandi hashetani harandi handwi mlujo uzaya mwana hafaye mimi tura mugabo mzazi ikao ya kabel dome haranti wana hai dala wazazi kao wana hao wajilandi wazungu ye mzazi haka wadubala mnabek haka usufre mimi tidi anzaya hanambia zitambuza ha tizirongo shemna duinda bune dano mtunda no dabune de mfanya na course no fanya zirongo zonti pia shazibaki za ukaye mimi mro ushida na bega mumbali honda mshanani mro ushida no zote longo zangu haka na manzano ya do jabu je mukipe wanzane uwanyanya wanahe wafanya banda wajoka wadoda mzazi hapo ndio mwangalia waambie mzazi wala ukaya utidonda bagaranzo lobe mzazi wako maison de retraite subhanallah ulu ya ujibi wa mzazi hao ngo kipe wani mru ulo yabo wana ya wazaya hunu wamba ukaya mzazatu gari mbao maison de retraite c'est-à-dire ngubeo ndado tsambula no wazungu ndo tsambula no wanada mwandu wajina oli ya worenga mzaza hao wa mokipe wakati mujabe hewa zaze mzayo wana hanyu Faransa qu'il pleut qu'il neige wana hanyu orenge mentalite ki Faransa shana mane hatu wana hanyu orenge comportement ya shikomori maudu kanga mdu haze mwana hao ya jokaya ani utamaduni watu na usilamu si huzaya bomwa na hukamtiti tikahubala ndani kolina shioni shado jwa yoka maudu ngamjoka mwana mtiti wodi wabidi unipahale unlise unuse na nakushugo John clear wakati ulo mtiti ngotulwa kush wakati mzazaji ukamrumduhazi yankilo kama na mtiti mwatlo kush shawanu wasubuti wambie mzazi ula ukaya hujayi hungajo parie police hata wanimena sevangu wabe mzazi wangu de maison de retraite mzazi hapa maison de retraite kaja fanya même pas mwa mnyezi mgwa mtamani sha hukaya hafunja zamba vana mnyezi mgwa mtamani wadu wanahe wazaya wa mranti wa mvulizi ya latif pourquoi mtsoujwe sharafasha mzazi pourquoi mtsoujwa yemana ya mzazi pourquoi mtsoela nywano asheka do mzayo ya ukaya ye mrumangu wo yihapulwa ne fami ngena fami ye mwana mme wo yinushe twani inushuza et moi je suis allé à Maroc à cause de lui parce que a négligé famille mzaza ona kakailo ba de mwana mshe de mwana mahore mbeka tulitunda et moi je suis allé à Maroc hata appeli kuja para mzaza ha kuja be hato mhona twanga et ya para de mrumsha ona ola ka para ya tshe abasal zamba mzaza honge hunu Faransa au lieu ya honda wa mone banda 10 ans ay banda 7 à 8 ans kujenda komori kuja wapara kuja parumbamba hino hawasuluhunu manga harengwani manzani wahe kusinda waona mzaza hao ya Rabbi gamjoba numitura munu hufari wende waone mzaza hao gamjoba numitura munu husuplie va voir ta maman avant qu'il soit trop tard wallahi kem mzaza doanza se komori watina kaone mwana ha ngojwa mpire hawa wade minjo jibu mzaza ya baki hunu manga na baki ya lindo wakati lonekate mwana he ngujwelewa alafu hani mruluna akili mrungu yole okaya mwana msho hamenye esprit hauka we mwana msho mbaba we mwana msho mjimzima dae naye we mwana msho mjimzima dae naye na mwele buwazazi da nyinyi wanahanyu ga mwasarbi wale na nando mijini ga mapiro hano wajeni wanahanyu ujo olola wajeni muarenge mwale za nando mijini hanyu na odo alo mazetoni wa mwando subhanallah mimi loba nondongo ba ya Rabbi ikango joka unitamani bu mnyezi Mungu rengero wangu nike chance nione maturamu même une seule fois ni mwone kado nzima nsuma embrasser ni mjia mezungu zahingu wakati unitamani wallahi je serai très fier chance na ukafieri kama salzaba mnyezi Mungu hantamani la nija katsono maturamu la seule chose de voir ma maman de l'embrasser c'est la seule chose que j'espère que j'ai pris à Allah il n'y a pas autre chose dans ce bas monde. C'est pas des villes à luxe, c'est pas des trucs de voiture. C'est que je veux, mnyezimgani que opportunité. Na onemama hangura hae jafa, ni m'embrasser, ni mbusu, ni mjarme ziungo, ni faye que je plus du temps, ni ya mungate, ge mnyezimgani taman.
Girabi mwanadamu ikamzaza haho ili ya pari avec toi. Ni mjiga mzijuwawo. Ni mjiga mzijuwawo. Ibidi mrege shababi wene mrumshe mwalabe. Au kazinunu husi. Sinunu husi. Subhanallah. Quand on dit maman, c'est nos sacrés. Quand on dit maman, c'est nos richesses. Quand on dit maman, vraiment, ya Rabbi. Et on est de moi nous arrêter. Et on nous croit récente récente. Il va nous exprimer ma fantôme, chetouane kawabesa wambabi. Il va nous chetouane tum kansini armas esprit. Hata vraiment me rendre esprit raté. Il est comme abandonné nimbabi. Subhanallah. Sabuluho ya mzazi. Ya mzazi mnyezi muna mnsatahale. Ya mzazi unge dépenser. Ya mzazi ya vrai dire ani mimi hili na mwishi est-ce qu'il va vivre? Inch'Allah il va vivre. Shaka mambo mwanamshe wewe. Wewe mwanamshe wa peu. Ni wanawashe kwa mrongo wangu wa umahanyu. Muasasanya. Muarede hamasardini. Ni wanaume mwanamme ukosasanya ni mrumshe. Uwa mrumme sarambavi. Uwa mrumme zadze. Uwa mrumme princesi. Fanye devara he mrumsha. Mnike masurufu. Mgate. Umanzize. Shaga mridi tena nambe. Utikubali usasanyiwa ukama dezekabwa bambao. N'importe quoi. Il est où cette femme dans ce bas monde qui va arriver de me faire comme ça? Yan sasanya gojon sasanya mahaba ukamjone sa mahaba gojon sasanya nyanzo ukagamjo ufaria gojon sasanya haburunda ukagamjo ufanya ndo ujibiwa gojon sasanya hama hadisi mema ukamjo hadisi zangu sheka ipasa unisasanye ili mzazangu ntimbemba hindu ili ntitunde mzazangu ili ntipara mzazangu we mtiti kuna arrive wala tu arriveras jamais wala kuna parojoshinda wala katika na huja na kimwe masawa no mwezi ya kaneze mali za Donald Trump shange mtiti kajaja kana huja. Tu peux faire tout pour moi. Ni domino pando he Burundi nikeze position zonti pia. Ulile malanzi ya kiunafiki comme quoi tu ressens alors que y a rien dedans. Ufanyani za ufalme ya pa moment ujuka udomine mrume ya timia. Shani wanaume kaudi madomini wa vous êtes des hommes princesses. Yemrume jo kubali ya domini wani mrumshi ya duwaze mzaza hai. Yemrume jo kubali ya domini wani mrumshi ya duwaze famia hai. Mrumshenge na zaki za hai ya bidi ya zihundri. Mrumshenge na zaki za habidu mfanyi. Sheka ipase mrumshambi ne donne rien à ta maman. Tu peux aller en enfer. Aller te soigner là-bas. Ya Latif, Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Mwenyezi Mungu anike mzazi wiro honku. Uimzazi unrashoku ya Rabbi. Ye mwana hahe ya jehuni ya mwabandone panda 7 à 8 ans. Ya keka mtundu ya keka mpara. Ya juu ya deplase mwana hahe mwana msheulu na 28 ans. Ya fanyi msafara baade mwana mihawadiwaza. Ye mwana mshendi ya feho barini. Ye mzazi ya bakisheno msiba. Ye mwana hahe ya tuparo para mzazi hahe baade mwana mshwa ya afu. Yende hata mzazi yarango ujahunu ni mwanza nili ajafanyi wanaso ni situasyo aloniyo. Ula mwana hahe mzazi tuengu joka usaza hae komo. Rahe jeda ya una mzazi hae hema ato, subhanallah. Rahe jeda ya una mzazi hae hema ato. Remrumshe remrumme. Zindi zo mwanzo hali wanada mwati pare tuna maduma biondo uzimiha. Bumakababa. C'est ce que vous voulez, vous les fantômes. Vous les calboches. Buma bibi. Mitanza tulamu. Tu vas me faire quoi même si tu m'aimes pas? Moi n'aime me tsona nza lona du femme jokana haja wanenda komiti ubi. Na jabaga mhula moshadu ngo mnyezi muna ponesha lisha. Kujonga na me wenji ola sukari mwanzo n'importe quoi. Et quand comme tu n'as pas mon lisa, gamu mnisa, kokabatu just putaja ni mila fanye jao. Haukan juma range. Ngugu juja bakyo dans mitsanza tulam. Même si comme tu n'as, vous allez me donner quoi? Vous avez quoi de spécial? Est-ce que vous avez des pouipouis? Vous n'avez pas de pouipouis. Il y a des gens qui nous intéressent à Begambrem. Ça, vous avez des loufi. Nous intéressons à Maloufi. Vous avez quoi de spécial? Nous avons mabali encore le monde. Il y en a des mots de ça, ma pédale, on est ma oubi. L'importance de venir là, de essayer de me menacer. Parce que je vais frapper le premier et je vais pointer le premier. N'importe quoi. Et comme
kontina kaparjo kana hajana manamme ya wakati Mwenyezi Mungu natontamana ikaipasa njenrenge dufi vio FC vio haukanga mjoka la plupart wenji wanirema ou Naomi istira mwizi yambe ho car si compta vous pouvez aller en enfer les calboches n'importe quoi des cafards comme vous que vous avez pas même esprit de pensée à vos familles même de Adzazanyo comme toi fikir. Je suis pas en Bretagne, je suis à Marseille depuis 2017. Je suis à Marseille. Jusqu'à maintenant. On a ma Bible, on a ma calbo, je suis à côtoyer menaces. Sur le il n'y a personne qui a osé de dire. Mais tu là, parce que lui, il ne peut pas se laisser faire. Nizi munani ki khatima jima inshallah. Nizi munani ki musuma inshallah. Mon ami Hamando c'est un homme princesse. Un homme vraiment, un homme Lume Kanga. Un homme dada, un homme perdu. Ta propre maman. Nzaza Rouzaya qui t'a apporté dans son ventre pendant 9 mois de souffrance. Qui t'a éduqué de t'apporter dans ses mains. Jusqu'à ce que tu arrives là de Yahoubé Faransa ou Jahomni Waza carrément. Il y a des Faransa Ngoussoza et Patine Karouchia. Haouano. Ya Rabbi. Nyezimulengeze zero zato, s'il vous plaît. Jali Shababi Wei Yadjouhe. Mais même Sofania pour toi, je fais pour maman. Ta maman, Mzaza Ogamanza, tu joues d'Afwahamu. S'il vous plaît. Huzona mzaza hahora hijasa zahi wende wa mwone. Ye wita wa jafaransu watu parompara waka ajali mwanamshaho ya feho barini. Yenda waone mzaza ho banda hawa sulipari. Yenda waone mzaza na ubuya wa sulipari. Nyemjiwahi na mlabi mwanamshawe ni fame mwanamshawe. Mlabi nene dabali nu s'il vous plaît. Dani hamamli hiti mahamji. Nyuangu mjue hadisi ni mtoujwa maregebwa na wema mnika. Correction dene mrumshe. La voix moulu wana wa shwa jati kanyide majera hemala. Hunu farata mgadi hade wa jomba. Les femmes comme vous. M'son hata banogo shari mbali ma bubwili. C'est ça ce qu'on a besoin. Parce que gars John Zareme. Yabo gamjolo da zomanzao. Gamjolo fanya zomandao. Manzao. Désolé. Je suis tellement désolé. M'sama Helina Longo parce que vraiment ça fait mal. Moi, je vois comment j'aime ma mère. Je vois comment vraiment j'arrive même pas à dormir sans que j'attende ta maman. Fatina katsi njesha mzazi hangu. Nitsi shili na siwa. Mwanada mgushuda stamili mzazi. Yemrumshoma udungu johudunga. Yemrumshoma udungu johudunga na mzazi kana uparu johuranti. Désolé. Désolé.